Bırak iştin derecesine layık. Yani işler forma biraz özgür. Hem partiya yönünde. Partiya bu bir adam emez. Bu partiya güç muğul. Partiya öz alınca organizasyon bulup kalıp, onun pozisyası grubu dayı. Ben hizmet alanından ve benim настроениемden söz kararlı emez. Sizlerden var ekenliğinizlerge bugün gelip Batabek can hizmette yönetim kadınlara da rasman. Ben 30 yıl deputat oldum. Deputatın начальниги yok. Özüne özü bacak. Değil mi? Hazır mı? Elçi ol, karasam yana rakayıp mağa начальник oldu. El malumat verin. Akşam direktörler komitesi yetekler. Değil mi? Size de çok rahmet. Şimdi aksakallardan aksakallı İsmail Ekan. Bırak. En çok benim Tora Meskul ortasın. Oylan degen. Burada Fakta Talay, Kuanıç, Koştak, Türkündü, adamlardan balık, memlekette korumalarında salınlar başlıyor. Değil mi ülkeceğinde? Sonra aytaktım ülke. Ülke içki siyasetten sevişkesinden beri çalıp Tuş okusuna çıkan adam. Altına hiç kimse sallancı yok. Yok, dışkı siyasat, içki siyasatın ulantısı kendini bilmeyi. Dışkı siyasat, içki siyasattan, koşallıktan, yılın dışkı siyasatından ulay turan, koşallıktan sevişkide çalıp Tuş okusuna çıkartılan bizde insanlarımız ilk öğünü alıp etken çok. Buna uşağı arattırganda ülkenin çeşmin Gülbanda kavalmay, ben Turada kavalandım. Her özünün içki dünyasına caraşa, halosuna caraşa, akvalga caraşa, kırdalga caraşa çeşik kavalar. Bu çeşimci ben Turada oynadım, sebeplerinde ayakta getiriyorlar. Anında etkileştirekler. Avrupa'nın boru, oşol Avrupa'nın siyasatının çıkartma cediyeti orada. Avrupa'da köpçülüğünün oşolarına gözbarandı, oşolarının çeşimine, oşolarının siyasatına, ona oşolda cediye varış, oşolda cediye oşolda adamı yönetiş, odağı öyle tura çeşim olduğunu söylüyor. Şundan ne kadar edilir köpçülüğümüz gereğimiz yok. İyi günü kalayımız, en soğuk kalayımız, Kırgız memleketi için Alcı'da bu şeyde kanday kuysa, kanday hareket kılsa, kanday çamanlıkta ardından aytmasa da şu zamanlarda biz varsın Kırgızistan ile Germanya'nın ortasında ıntımaktı ekemdetsin, biz de oşulda ülke olduğunda hareket kılaydık, oşulda jakşı bizlerini alıp gelip bu terörleri bizle görüştük, üretip, türtüp, yardım versin. İyilik en zorluk kalayım. Rahman. Assalamualaikum. Waktu ekendesler uzakta benim toplumlar kesim sayı bir ekranında oyun var. Ömrü spesifik doğumlu olsun. Hatta iki ülkenin ortasındaki dostlukta unutmakta var. Bundan da jakşı biz çok işinemiz. Biz içki siyasattan yürütüler, dışkı siyasattan alep olduğumuz ülkenin içki siyasattan, dışkı siyasattan bizden aldığımızda ülkeler geldi sanırım. Biz ülkeyiz 12 yıl çok işleş kaldık. Ömrü işleşmişken gözmesen yüründük. Bizden ağayız. Ömrü işleşmiş
Hazır Peygamber taşında toplanıp kalan mezgilde diplomatiyalik mындай мүнөздү талап кылган мезгилде барып атасыз. Курс мезгилиңизде барсаңыз, анда болбой калат эле. Азыр бул дипломатиялык мүнөздү талап кылат. Ошондуктан мындай көз убагы менен болуп атат деп айтсам болот. Сизге эмне? Сизге бир гана ден соолук. Кайсы жерде болбосоңуз, ден соолугуңуз чың болсун, оорубаңыз. Сол жақтан биздин саясатты түзлөйбүз, ички саясатты таштабайбыз. Сиз ички саясатсыз жашай албайсыз. Сиз аны менен калыптангансыз, каныңыз ошол менен айланат. Баары сиз жана айтып саясаттан кете албайсыз. Кеткенге укугуңузда жок. Туура. Бир эле Kırgızstan'da bireyle siyasetçi mahallinde bıraktı. Yani bu arada Kasım Bey. Kendini bıraktı çoğası. Hurmatlı ağayın tuğanlar, hurmatlı aksakallar, teceler, apalar, jengiler, hurmatlı adam ekençiler, sizler Çınlıkta tutuktayım sizlerde. Anken Ömrek Çirkeş'tағы öz айтып кетпеді, депутаттың үстінен шеф жоқ депші. Биліктің адам болып қалдыңыз. Барына туттаймыз. Енді ішкі саясат деп айтып қалдық. Ішкі саясатта Ömrek Çirkeş конституцияны баштап, теге жөнөкөй мыйзамдарга чейин кирген. Мындай айтканда, сизге Кыргызстанда уже мындай тар болуп атат, Кыргызстанчы. Сиз бир эле Германияга эмес, менин оюм боюнча сиз негизи Европага келдиңиз. Тышкы саясат деп мына ошо Европада, ошо Кыргызстан менен Германиянын ортосунда жалпы Европа менен ошо байланышты сиз жасайсыз деп ойлойм. Анткени сиздин ой жүгүртүүңүз ар бир окуяга, ар бир событияга Sizin reaksiyonunuz biz daha cedelep sizin reaksiyonunuz. Şimdi ayтканда Ömrek Çirkeş'te reaksiyası siyasat eşliğinde yok. Her bir okuyaga öz uçurunda, öz vaktinde biz daha lider fraksiyonu olup biz Ömrek Çirkeş aytkandan keyin Аксакал болуп, кантип реакциясы күчтүү депчи. Ошон сизге ийгилик каалайм. Жакшылыктардын баардыгы ушу Европадан болот. Дүйнөгө кетти асында айтканда. Ошол дүйнөдө көп болгон жакшылыктарды Кыргызстанга алып келебиз. Сизден биз жардам күтөбүз. Биздин мамлекетибизге, биздин элибизге ушул мамлекетибизде өнүгүп өссүн. Жаңы жакшылыкты баалуулуктарды алып келели бул жерде. Жаңы принциптерди алып келели. Жаңы көз караштарды алып келели деп айтат элем да өзүбүзгө. Biz anlamlarla biz sizi akre deyimiz, anlamlarla biz sizinle giyişiyoruz, anlamlarla sizinle çay içiyoruz, koy içiyoruz. Kaysı şartlı olursanız da biz sizinle daima ağa iyi olur. Sizge abcul, şokluk kılmamız, jakşılıkka жүрүбүз деген bu tamaşayın. Ondan keyin daima ушундай sizdin gücünüz, sizdin reaksiyanız ardayım orunda olur. Var olsun. Çok kullanmaktalar. Şiddet duyacak. Demetler ben ayda değil oturup etkinge. Nasıl olup gitmemden. Akıl buzları anan meçenlikte yaralaşmayı mı anan canarlar. Arkadaşlar peşinde olup da tabii kendimden 7 yıl yürüdüğüm için bugün Ömrek Çirkeş'te uzatağımız da gelip çok uçuran İstanbul'da. Şimdi Ömrek Çirkeş'ten özümüzde bilginde opozisiyadacı, yeniden Kosovo'yu opozisiyadacı ödeyken de öyle cevap geçti deputat olup para aldı. O şartta Ömrek Çirkeş'in promesinin Президентке кайрылып ийиптирби? Ошо Ömrek Çirkeş жерде болот жер жаныбызда жүрүп баягы колуңузга, болмосуңузга бук болуп жол жүрүп жүргөнүздө
ошол киши аркылуу сиз менен таанышып 15-жылы депутаттык аттанып ошол менин Самарканд университеттин эркиндик бульвары менен Чүй проспектисинде капсуласын салып чогуу ошол жерде ара чейин тааныштырып ошол жерде жакшы таанышып анан кийин чогуу 15-жылы 20-жылы ушул атамекен менен бирге барып сиздин менен эмес көп адамдар мына Каныбек Капашев келди, Бахадыр Сулайманович бизге чейин депутат болуп 30 жылда эми сиз Кыргыздын баягы депутат болуп тарыхында калдыңыз. Эми Германияга посол болуп баратасыз. Ошол баягы каардын алым кетти дебей, ошол посолдор кандай болот экен? Тагы бир жолу сиз көргөзүп, ошол Кыргызстанга, ошол Европадан Германия мамлекетинен жардамдарды алып келип, Кыргыз мамлекетине мына мондай иш кылат деп аякта дагы өзүңүздү көргөзүп, баягы ички саясатта, ошол оппозицияда өзүңүздү кандай көргөзүп жүрсөңүз, ошол сыртта дагы элчи болуп, элчиликтин кызматын көргөзөсүз деген ишеничтебиз. Эми Өмүрбек Черкешев баягы сизге биринчиден бир солуп калайын, өзүңүз 20-жылы отуруп бир чай ичип отурганда айтып калчу деңиз, ушундай ковид оорусу менен ооруганда келинчегимди, айгүл жеңемди чакырып, ушул ата эне бала чакалы болгону менен ошолорду үйлөндүрүп, жайландырып, анан өтсө жакшы болот экен деген оюма келди. Ошон үчүн илгери ата энелерибиз ошон үчүн айткан экен дегендей, ошол Германияга барып келин алып, Германияда өзүңүздөр билгендей, ушул Кыргыз мамлекетинин өзүнүн менчик зданиясы бар. Ошол жерде келиниңиздин өчүнө чайын ичип жеген көрүңүздөр. Кайсы келин айтып атат? 5 жылдан кийин Өмүрбек Черкешевди Германияда өтүп, Америкада деле сурашкан. Анан ишиңизге ийгилик, жеңем менен балдарым менен аман эсен болуп, ушундай элдин астында бүгүнкү күнү сиздин кетип атканыңызга ошол посол болуп, атамекенчилер баары эле кубанып турат. Анткени мына 30 жыл депутат болдуңуз, жашыңыз пайгамбар жашына чыкты. Орунду болсо өткөндө айтып аттыңыз, бош барып жаштар отургула Горький паркынын жанына ордуңузду дагы бошотуп бердиңиз. Эми ошол ишиңизге ийгилик, ошол Кыргыз мамлекети үчүн кызмат кылып, баягы өзүңүз үчүн эмес, оппозицияда жүргөндө ошол Кыргыз мамлекети өссө экен, карапайым элдерибиз жакшы жасаса экен деп оппозицияда жүрүп, жаман көрүнүп, жакшы көрүнүп, ашык топ жүрдүңүз. Эми мына пайгамбар жашына чыгып, ошол Германияга барып посол болуп, кичине өзүңүздүн дагы тынч ары басып, элиңизге кызмат кыла бериңиз. Рахмат. Буюрса элчи облигатас жалпы элдин көңүлүн борбон болуп сиздин ишмердиңиз. Деп атканыңыз билбеген Кыргызстан жок. Анан орусча айтат эмеспи, талантливый человек, талантливый во всем дегендей, ошо элчиликтин дагы чоң үлгүсүн көрсөтөт деп ар бир жаран, ар бир кыргызстандын үмүттөнүп сизден. Ошол үчүн сизге эң биринчиден чындын соолук, күч кубат каалайм. Бул жерде дагы саясаттын чордоонунда эң ортосунда борборунда жүрдүңүз. Азыр болсо мен ойлойм дагы бир андан да жогорку бир бийликке баратасыз. Анткени жалпы дүйнөнүн саясатын жасай турган жерге баратасыз. Европа эмес, жалпы дүйнөнүн. Ошон үчүн сизден күткөн ожиданияңыз өтө чоң, жалпы элдин ожиданиясы чоң деп ойлойм. Ошон үчүн сизге ден соолук, аман эсен жетип алыңыз дагы, биз дагы ошо сиздин деген эмне, жалпы элдин
жетишкендигине кубанып жүрөбүз. Сиз аркалуу. Акчол. Çok rahmat. Öbürü işgeç bana bir cümle böyle değişir. Sen начальникин болып алдың деп. Одан мен ойланып тұрмын. Менден çok kişiler biz чынын өмірге начальник болғанбыз деп ойланып қалып жүр да. Маған кім қойып тұрып жүр. Öbürü işgeç. İşіңізге келейік. Денсаулықтарыңызда мен бір 3 нәрсеге тоқталып қояйын. Біріншіден біз бар өзі. Жаңа бір танылған кісілермен бір фуршет барасың ғой. Аны қарасаң көбі таныш емес. Аны өзіңше ойында четтеп аны бір таныш қаласың да. Bizde ошондой фуршет баргандай жерде өмүрөк ишкечменен жамандык, жакшылык дайыма чоң болсун. Анткени биз пикирлеш адамдар, саналаш адамдар дайыма биз чогуу айрылабыздай жол беребиз. Көпчүлүк барганда ойлошот, бирок эч кандай андай эмес. Буга чейин бийликтерден дагы бирөө баштардын бирөөсү айтыптыр, ошо өмүрөк ишкечти бир элчи кылып жөнөтпөйлүбү десе, тиги мурдагы президенттер бирөөсү айтып коймуш, аны Европага жөнөтсүң. Европа мамлекетин, Евросоюздун баарын бириктирип алган. Айры бизге проблема болбой калды. Аларга идеянын баарын, идеологиянын баарын үйрөтүп дегендей, өмүрөк ишкеч бүт жагынан жетиш мындай тажрыйбадан тажрыйба, мыкты элчи болуп, башка элчилерге үлгү көрсөткөнүнө биз толук ишенебиз. Анан өмүрөк ишкечтин принцибине өткөндө да жок мындай ынандым. Bize mançamca şaşmalı kılıp yaşta kılıp ötkönü da şaylon aldığında örek işkeçke geldim ben. Örek işkeç 5-6 milyon biriktirip durup ötönü. 200'lüğünden aşık doğuş alkeniz. Жаңа bir hemen söz alıp gittik. Ben gözüm teresinde barız bararlık gittik. Ben işen adam 20 mandat tez örek işkeç dedim. Al gelet, bul gelet, onunla alıp ötöbüz. Barız uzun hemen barabız. Ökmötü de özür arayız da örek işkeç. Önandırı adam özün oyundan. Аны біріншіден күлле сөз айтты, мен барсам атам екемен бар. Ұтығауыз ұтауыз мен мындай өзім жаңа принципімен қайбар. Мен сіздерге Молодец! Айым барын, идеяның барын сыйлайбыз. Принцип деген бір ошон үчүн өрөк ишкечтин барлық жерде мындай жасаған адамның сөйлеген сөзүн биз элге çoğulan жерде айта жүрүшүбүз керек. Дайыма мындай моюнга алышыбыз керек. Өрөк ишкеч ишиңизге ийгилик. Эми Германия бизге мына каражат жагынан башка жагынан жардам берген эң чоң бир 5 өлкөнүн бири. GIZ деген чоң уюмдар канча экономикабызга айып чарба башка тармактарга жардам берип жатат. Анын баары күчөйт деп ойлойм. Ошон үчүн немистер сиздин фамилияңыз барганда эле мындай тезирээк сиздерге күтүп турганыңыз программаны даярдап бере калганы дагы бир жакшы кабар болду. İşinize girip денсаулықтарыңыз дайым сол жақшылықты белгілеп жүре береді. İşinize girip